من قلت وشي ما بين فيروز لبامه كنجاكي جا قرالي بشوتينا بشوتينا وياري وياري من ويروجي خونكي زينك وبينك مثلا حضر الناس دو حشتوية كان هفدي لوني گوندکی گریدای دیرکای چای مازی هات مدنی حتی حفصالیا خوش الودری جیان پشتی جبر سدمن سیاسی مکوچی روجاوای ترکیه کر یعنی بخاسی 17 ساله مجی بو آوایی در باس بود پرانی بکاری جودکاری بگل کاری در مجول بود پشتی 2013 یعنی داویا 2013 با آوایی کی پروفسیونلی میدی دست به کاری موزیک کرد لما آلبوم آمنه یا بناوی قلنگ اورو باران داویا 2013 داده ارچو نها پرانی لامه دیدجی لبلش بر کاری موزیک پرانی جیانم بریویتیه در باسته به و کاری استراتژی دوام دکه حتی نا 4 آلبومه ما درچویه قلنگ اورو باران کردیکا خونا باجارکی و نشتمان وای نها جیا پنجا پسنا اوینه در بچه خباتک می فر یعنی یا سینگل مینا پیوک اوجی بناوی پیوک اوجی درچو یعنی خباته آلبوم امین نابری نده یعنی این پروژه می دیجی بلاف جوک مزگینیه که جبو دوستو حوالا الویدری بمینه موزیکا کلاسیک یا کردی بگو من وکه یعنی هر نتوی موزیکا نتوی کردی موزیکا گلک بکوکه به اساس براست اجی گلک چه حس کم یعنی وک هر ستران بیجه کرد از باورم همه باندور کسی که موزیکا کلاسیک یا کردی باندور وینه کرده تنه لو ما شخونه پیکانه جی تو جواکه که ده بجی موزیکا و هر تشتی و یعنی سرت باندورک مزن دهیله لما با آوای گیانی جی از خوبه که کردی استکم راسی کردکی چیایی لبله دوی مجاره در لگور فکرها من هن فکرین شاش هنه یعنی فکرین چه دوی موزیکا کردی تنه دناو چند استرومانا ده و چند شیویا ده نیاسه کرن لما محمد شیخو یکیش خواه محمد عارف جزراوی یکیه میرم خانه کیه یعنی حوجنا که بان دوباره بکن لما افریویتیه که هر هنرمند هر سترامبیج دوی ریا خو بخوا بگه و شیوه خو طرزه خو ستایل خو بخوا آقا بگه کی بو کیجان روشن بیر بو نزانم لی تشتک گلک خوش بود دگوت کل ولاته کی لدوره کی اگر همان کس مینا هف بفکره خویا الوی داری کس باشنا فکره جبر وی کی جی موزیکا ایدی دنیا جی بچوکه یعنی شخوا او دنیا بره ایدی تنه یعنی ایدی سینور گلک دوران سینور پر سینور دولتان هیا لی دواره چاندی تا سینور بیمعنه بونه یعنی ایرو تو جلو برگام بگیری تو بچه امریکای جی تو بچه انتارکتیکای جی تو بچه اروپای جی آسیای جی همه کس همه مینا هف جلال خود که او جلو برگه کابن شوپی پر نمانه خوارن جی وسا موزیک جی وسا ده هر قاعده نه دنیا بچوک بویه لگور فکرم من دوی ام جی دریه خو جلگرینه نو نگره یعنی از او ساعت فکرم yani ام بقالك شوية موسيقى دكين يعني وقت موسيقى كابن شوبيجي وهن تارزين نوجي تجربين فورمين موسيقى روجاوایی جی جانا تولید کنیم یعنی هگر
وەکە تارزێک ینی مرۆڤ موزیکان بگە کیژان تارزە ینی تارزا من چییە؟ ئەس تارزە خەوەکە لێگەڕین ینی لێگەڕینا تشتا هەرین و من بێ لە دەنگێ من لە سەوتا من لە پێنووسا من بێ دەبێت ینی ئەس دکارم موساڕاوە بکەم هەلبەت gelek kes dikare weke pop, weke müzika etnik yani kevne şopê û binav bikin heta hin kes bê formê arabesk jî dibe ku weke vî awayî jî dikare binav bikin lêbelê li gor fikra min ya min lêgerîne yani qet nebe ji bo xwe ez wê dixwazim yani lêgerîna tişta herî nû ev çîrokek balkêş e bi rastî lema min müzik hil nebijart yani ez nefikirîm nego ez kasibê rabim bibim stranbêj ya jî bi awayê profesyonelî müzikê bikim min xwediye müzik her bi min re yani zarokatiya min jî tê bîra min heta 4-5 saliya min jî tê bîra min li hember dengan ez gelek hassas bûm û ne tenê müzika Kurdî min guya xwe dida her cure müzikê her cure müzik bi min xweş dihat yani müzika klasîkî ya rojavayî müzikên neteweyên der dora me yê ereba yê farisa yê tirka yê yewnanan ez dikarim bêjim hema min guya xwe dida hemî müzikî û helbet hinek stranbêj bêtir xweşa min diçû müzik her bi min re cara pêşîn müzikê ez dilbijartim û piştre jî min müzik hilbijart müzik stranbêjî baxçeyê jiyana min e bi rastî naxwazim wê derê gemar bibe dixwazim her paxîş bimîne herî dawî ya polîtîkvanek heye polîtîkvanek heye cana vîdeoyî temaşe dikim moralê bi xirab dibe ya mizaf dike nînî ji xwe yê min naz dike hevalê ji nê ji min naz dike zanime moralê min xirab e dişînin ya wêneyê wî dişîne ya jî vîdeoyê wî dişînin û her tişt diqete xemgînî nabînim Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Montaigne, Maria Farantori ez sabêjim inşallah rast şîrove dikim Eleri Karaindru, John Baez, Sezen Aksu yê Kurd müzikjenê Mîna Nizamettin Arıc loma stranê şivan mezin bûn yani şivan perwer bi stranê Xelîl Xemgîn wek müzikjen dibêjin yê ku bandora xwe li ser miniştine yê klasîk mesela wek Meyrem Xan Mihemed Arif wek rewşenbîr jî yê Kurd wek Ahmedê Xanî wek Osman Sebrî min dixwaz biçim serdana Ahmedê Xanî bikim bi rastî hinekî em bi hev re rû nişta nizanim ka çi qasî helbet ne pêkane yani wek şertê fîzîkê li ger pêkan min dixwaz biçim serdana Ahmedê Xanî bikirim min bigot mama wela hên ev derdê ku tu îro jê digazine heta çend salê dijî wê dom bike mixabine û kengî dêşek Kurdbûna min hê jî tenêtiya te û ya mam Osman Sevrî di hestiyê min de jan dide
وەکی یەن دنجی یەن کو ئەس حەز gelek جوان دکرد مەسەڵەن من دخواست بچم سەردانا دۆستۆیێفسکی مۆنتین یەدەن وەک ئارتور شۆپنهاور من دخواست ئەز وان ژنێز بە ناسکم ڕاستیە لەماز وەک ئالبەرت کاموس من دخواست ئەز وان ناسکم یا ڕاستی من دخواست ئەز بچم وێ سەردەمی gelme stranbêj bî ama ihtimalek mezin ez ê dîsa cotkar bam malûma berî karê stranbêjiyê bi awayê profesyonel jî ez cotkar bûm gelek hez dikim ji karê axê ji axê gelek hez dikim pîşê dilê min de dîsa cotkarî ye bêguman dixwazim weke anekdot vê jî parve bikim ez بهێوی me emrê min î dawiya mayî li bajaran derbas nebî loma bi rastî bajaran wek cê gerê seyranê xweş e lê ji bo jînê li gor min nexweş e rastî yanî nexweş e celat û polîtîkvan belê min korona derbas kir lê ez kurdim ez karim koronayê loma pir zêde bandor min nekir lê belê henek li hêlekê gelê hevalim yanî bi vê mebestê dixwazim weke bangekê jî bêjim li vê nexwe bila hemû dost heval li xwe em qante bin rast e bandorek giran li min nekir min gelek baş derbas kir lê hinek heval hene derdorê me rastî gelek zor derbas kirin yanî heta gelek kesan hin kesa jiyana xwe jî ji destan bila hemû dost heval li xwe em qante bin lê belê ez kurdê çiyayî me korona nikarim yanî hêla muzîkê ya herî xweş ji bo xwe ez bêjim ez gelek muzîkê hez dikim loma ev şansek mezin e ji her kesî re nabe qismet ku karê jî hez dike bike terfê her muzîkê herî xweş tu digerî tu mirovên nû nas dikî tu welatên nû nas dikî ev derfetek mezin e lê belê weke tiştên nexweşî hene wek çi hene tu kurd bî ev hinekî zêde nexweşiya wê derdikev der loma çi ye astengî derdikevin pêşte konserê te qedexe dibe tu bi rehetî caran nikare derkeve welatên din ji ber pirsgirêkên vîzeyê û tişmiştê wisa her wiha navdarbûn jî bi rastî barekî giran e yanî çawiş te re bêjim ji dûr ve gelek xweş dixuye lê ger mirov nikaribe vî barî yanî di hundirê xwe di hin mijara de tu net nebûbî bi rastî navdarbûn eziyetek mezin e jî yanî ya rast em hemû mirovin yanî em hemû mirovin herçend di navbera me de hinek duwar hatibin lêkirin jî yanî navbera her neteweyan de loma sînorên çêkirî hene berî mirovahiyê sînor li dinyayê tune bû lê belê em mirovin êşê me yê hevpar heye û yanî rengê xwîna me hemiyan yek e lêferzkirin zafêr samitînê kesên li ser navê min biryara bidî zafêr samitînê yanî min hacis dike ji yanî ji hundirê min de cinawarek derdikevî û wê demê zafêr dibim ê rastî lêferzkirin tiştê gelek pîs e yanî gelek qirêj e ez xwarinê pir nabijêrim bi rastî loma zarokatî de em hinek
شرطی ما زور بو یعنی چوش تره بیجم تشتی نها ملتی ما یل روجاوا و الشنگالی وان دجیه به سال نودی به امجیا او کوچبری امجیاش بروی که ام زاروکتی خود فیر بون قیمتی خوارنه یعنی تجار نانی حشکشی دبینه چه خاصی به قیمته لبلی خوارنه ریجه حزد که ماسیه یعنی ماسیه زاف حزد ترشکا کارتولا سوشی دما جارا اولی من پرای خو قزان شکر از این 7-8 سالی بود یه پشتی کوچبری اما کوچی روجاوای ترکیه کرد و هلا ازمیری از دور اینگل اگزارو بوم یعنی قاسی باورم 7-8 سالی بوم و چاقه یومیا من 6000 بو 6 ورقه یعنی و چاقه 6000 بو ورقه اوجی پرنای بیرام وقت گله سال 8 بو باور من پری خود شکر پری من گیشت من لو ما پری حبو باود استد قلنگ اتخوازم ببیجم پشتی وی عمری ازیدی هستکم کو ازو خوازده دندره آشتیه که دنه یعنی همو آجال دوستانی که درباره وانده هستکم لیبله من دخواست خودیتی کشان آجالان بکم یعنی که من دخواست ازاف کوچکه هست دکم من دخواست کوچکه که من هوا هست بک من هبیا جخوا نابشی که گلمه بویا خودی نه از بلی بوما خودی ولا اول مبویا خودی پورتو نه نظام کدش فی پورتو کورا پورتو کا پورتو پورتو وای کورای وای یا چیز لابی باشی لو وای کورو کور تیرا خوب پا برو بخیر او خالا گردنی لمن خوش کجیانی نرگز و رحانی قرباناوی بجنی او خالا گردنی لمن خوش کجیانی نرگز و رحانی چیچگی نازدار چیچگی چیچگی نازدار چیچگی نصیب منه بود نگیانه چیچگی نصیب منه بود نگیانه چیچگی ولا حيرة تشتي شو نددو وكا برانسيب دوی مروف گویه خو پر دیده نده پوشمانیه لو ما نهیل مروف سبرجو مروف نکی جهری دکه جبر بیه که از دکارم بی بیجم خوازیه من پر دیده جتنه جشتنا اسکانا قهزناک یا جوس سراماگو یا کوربون کسین کو از شهنروان حز دکم جو فکریوان حز دکم بحیرانی دشوپینم زحفن براستی وکه ایدول از فکر ایدول نک راست نبینم یا راستی لو ما ایدول
دبکونه هیل مروف دنگی خو صاحب که مروف خسربونا خو به دست بخر بما حتی مروف وکه ایدول هنه که بپجرینی مروف دبکونه کاره به ریا خو بکه جبر به یکی ایدول که من تنه جبو از وقتی کردکی جیامه و ساعت ما پرورده کردم برسواندنا به پرسید نه حسانه براستی وقتی هر مروان اجی جاران دیگریم لی تربیه مستندیه دبیجه دوی میر بدزی بگیری جبر وکی به پرسید نا برسوینم نه خوازم برسوینم لی نابرا من وگری زیده جین نفره کسین چاوی قط نگیریا به بگومان دلیوی جی اوی نپاکره حسر قریجی دلی مروف دشو ملی گردون دنیا جخوا جی کی پرف مازن ناگره ای بفکره جی مروفان جی دناوی گردونه ده چخاصی بچوکه یعنی دنیا جی هیچ بو مزیده مثلا نه تنه دنیای گلک نه تنه دولتکی دنیای تباهی مرخت کرد واسه درفتک من روزک چه بعد خوازم لگلک دبرام بگرم جی گلک دبرین دنیای لی وکه یه نهاده هشی من خواست عولی بچمه ولاتین امریکای لاتین هنک مرخت کم زیده مرخت کم یعنی وک پروی وک بولیویا وک برزیلیا مکسیکا دولتين سامرختكم براست لي روجلاتا دور منا چین منا تایوان ولاتی وساجی زیده مرختكم يعني تواید دنیای مرختكم یا راستی بو هیویه ما روشه که درفت چه و کارلو هرم بگرم لو از بمرم دلو هوار لذي پاییزه لذي پاییزه برا هوار لذي پاییزه کرد نوارن به هفره بگرن هم بگرن لازی هم بگرن لازی برا هوار هم بگرن لازی مرن پر خوشک و هوار به مردو جزی به مردو جزی برا هوار به مردو جزی مرن پر خوشک و هوار ولا جانا شيء در باز ده لبله زیده کار خیال که بیا بیچاره نشکا بپرسی یعنی بری مرنه که ادخوازم تخص بخوازم چی بکم تخص بخوازم دار بچینی خیالک من هیا يعني وقت كي عمري خو ب چند دنیا داره ب لینرینا داره يعني در باسكت يعني كنجي زاروك ديشه براستي و چاغه كنجي تعديك لزاروك كي ل كسكي كيم هستي براستي و دمه هشوين زحمته يعني قالك زحمته راستيش زحمته يعني قالك بيارين خامجين از روبان دوم شاهدوان يعني النكر مش نابانا يكي هالبجيل لهري داوي از دمين داوي جبور دمين داوي يعني او دما للسلوك
دایکا تایبت و کشتنا جمیلای زاروک يعني بومن جلك زور بو يعني او شهيد بنا وان بيرنا يا خراتنا باجارة جلك زور بو زاروتی ده دای جانا شکلی عیدی بدشاد اد چون بیوی مگلک شکل جد زیا ولا بو من همستران يعني دوي مجاري ده از نکارم یکی هل بجیرم لو ما دما وقت من جارا پیشی جگو هر سترانک روشک درونیه دما دکرم وی روشه همو ستران دوی دمیده يعني او ستران دنویسن لبا من دبیه هری بقیمه Sera Daldeye zivin çıka sare Jimin ve neliline Berbange Nikarim khavis pirim hem biza به هفته درباره چاندنیا داره گوزیده انکتش فیرو yani kijan demsaliyeti çandini, kijan demsali gubreti kirin, kijan vakti tu birinavan dike. Tiştahari nu az firbum eve bir hafte. تشتكي كو دما تفير دبي تنك ترحتي نك ردا قرتين شي ميناك تفير دبي كو اف دنيا جدردي تي بچوك مزنتره پیشی هنه کی اف زانیاری هنه کی گرانت براستی يعني لو ما هر هبون خال هندوری وی جهانه تکانه هستکی لدمات في فير دبيت بتشتك باشا جي يعني هناك راحتيه كي جددتها تخبيتر بها سيستكي دزاروكاتيه ده هشمنديه كور هيا دمان مروف مزن دبا وهشمنديه هناكي شولي دبا لو ما گلک تشتهی بالات بلا فکیت زن از گلکی بیریاوی هشمندیا کرد کن لو ما زاروکاتیا من غزنیا منه کنگی از ایدی دبیجم ایدی نما کارم ایداره کم اینا رسته که با بیجم خواه لزاروکاتیا خود کرد هری داوی الفیلمی که از باورم ج سینمای آرژانتینی بیا آرژانتینیا بود یا ناوی چه بود از نشاش بم به ترکی دیویژن کایبدنler یا ین وندا کری فیلم بالکش بود رند بود براستی از اینک بفکرم یا هری یا گوداری کیمز باورم گوتود گو ولی دنگت امرو قاصری دخل من نفازاری و از کیم خوش ببم یا خمگین ببم yani Gigi Diguari le tevîlamın wê demê melfilîmê Bruce Lee dirêğî me mêrdînkî me nedigo Bruce Lee me digo Brucella çünkü wisa da divîsandin zarotî gelek dişê min derbas bûm me dixwast bibim ninja dizanî
حتی ما خوشگلک دواره داوید یعنی اما به سایه خوده و ما خوشسکت نکر وکیدن یعنی یه هری بالکشتی بیرا منه با کسی یه از حز کم در و دورا من خاطر جوان خواستا احتمالک مزد و اونک جهه من تلفون وان بکر من تیر جوان بده خبره هری والله لیم در واسطه بیانی باشه منش خواهد حاول شکر يعني زانا بيج ميدي هر كسي زانا به انا بيج از بيج يعني كسي جيانا من ده دوي فكري ده نه دبيجة تشتكي تانا نورمالا تو حزكي زيادة حزكي تو هرش دبي زيادة هرش دبي يعني ستاندرد تكتنه يعني پیانگوی ده پرش مردر کتا منی چا کرد یعنی از پیشینش داره بیجم اب نه ممکنه لو از براستی پیانگوی نالیزه تشتیو سا باور ناکم لی بلی یعنی جنشکا و $1,000,000 من هاویا منی چو کرد جیانا خوی شخصی ده بلا باید وکر قررتی نه لی از براستی جیو سال فکرم من تشتی پر مزن ندگو هرد یعنی لا ما تشقى بريتا هذا جي هري زيدا روجيت ساحب نان دكاري بخوي تدكاري هر جاري بانتور كيل خاكي اشلك كيل خاكي هر جاري تو هري زيدا دكاري خانيه كي دروني يعني تو هر جاري دكاري العربيه كي سواري يعني تشتكي زيدا من جوهرتنك مازن شي هذيك اللي بالي ولا مدخلش خور عربيه كي بستين يعني بن بوشتي ماركت ده كل ما كيبو مونتي جبو دمي پیش گلک پروژه هست یعنی بلام جی اسرائیل ندن کناندن خودی گراوی دبی یه دخوازه اسرائیل بدن کناندن دبی بحثا پیلانه خواه بکن یعنی لیبالی گلک پروژه ما هست یعنی ده دواره موسیقی ده گلک آلبوم مخصوصا رزیل رپرتوارک می خورد یعنی یا آرشیوک می برهفکتی هیا به همین زاراوی کردی یعنی از خوازم سترانا بیجم که سورانی زازاکی یعنی کردکی و کلهوری هر وقت دواره نویسکی دجی جان وک نویسکاری که آماتور دنویسم جی یعنی جهل بس اضافه هستم نه هل بس وانم هل بس يعني إيداك منو ساتنه إيدا من لبلي زاف حزكم جهل بس تيج بخشان جي حزكم دوام جاري دجي دخوازم هن خباتا بكم يعني هن وكا برتوك هن نبيسي خو بدم چاپ کرن وسا هن مروف هنا براسي مروف نكره دو حد مرشكي خواه امانت بكي لي بمليونان شوبينري وان حسكاري وان پشتگیری وان هیا پشتمیری وان هیا از بیم جاری در شاشتم لو ما پرانی صدمه خرابیه الوی دنیای جی اون لو ما اگر او کسین حسکاری وان بچاوه کی اوبجکتیف لیبن روی ببینن کو مروین والا نبراستی تنه فسادیه دردخن ناکوکیه دردخن خرابیه دکن خوزی برچاو که کبیا مرو پیشاوه مرو دا او اب راستی بدیتانه بری کجی هم بری خو باور بکره خو باور بکره لو ما به خالق پر گرنگه یعنی یک کش خو باور نکه باوریا وی کسی دن را بگو ما نوی نه باوری یک تندرست بیاگر سپور دبکو او هوال مافتار بیم یعنی جانا سپور دکم ما هکی سر هف عجیب سپور دکم پاشه
Verdim seyma hakkı spor nakim. Ne istikrar yani ne bir istikrar burası. İle böyle cana spor edikim. Praniş meşe hasım. Yani her askanı bejim dama kare mintine yani her roje her game 10 kilometre demişim yani. Gelek tişt xwazim hîn bibim yani ama ez yekê bêjim min dixwaz ez hinekî din reqosî ba yani hinekî din govendgêr bî hema min karîba dans bikire dema müzîkê gelek kêfam jê re tê dindirê min de yek dans dike lê belê ez wek peykerekî disekirim ev herek zoran jî diçe carna em çawa ki xwedê ez wisa çêkirme وجدان التيم يعني كسكي از جي باور بم زي زحفه بيشم يعني مروف دروي كسي بينا باور مروف بينا ايش لي كسي تو بي باور درو alta دكي تو زحفه بيشي يعني مروف بيديشه برفامج بند ماينا تحليا أوراكي تشاغتابم حسبم يار ياري أوراكي تشاغتابم حسبم يار ياري حسبم صوزاري أوراكي تشاغتابم حسبم يار ياري هوراكي تشاغتابم حسردم يار ياري حسردم صوزاري Ez bi erê û nayê xwe serbilind im. Dizanim her tim ne mafdarim. Ez jî carna xweşaş dikim lê belê erê û nayê mirov nifteya azadiya mirov e. Yani mirov naxwaze dengasiya kesê mirov jî hez dike bibînî. Mirov naxwaze êşama bibînî bi rastî ev hinek zor e. Loma vî emrê Kurd de mixabin me hinek êşa hinek kesêk ku em hez jê dike me dît yani naxwazim yên nû bibînim bi rastî. Eger hinekî din jî min garî bêya wek gelek kesa xwe dîsîplîne bikire ez ê daha yani gelek karan de bêhtir ez ê zîrek bama serkevtî bama ji wê yani hêlek minî ku vî heye bi rastî ez dikim nakim ne ez jî nikarim pê yani ez av dayika xwe hez dikim wek hemî zarokan nizan her zarok diya xwe çiqa hez dike lê belê dayika min stargaha min e çiqa êşê te hep diçe serê xwedatîne ser çoga dayika xwe gelek birîniyê te sax dibîn aniha aramî kêfxweşî xweşbînî û çavê min dişewte vê doxanê ez kor kir zafin mixabin ولا وش زعفن از نغازم نابين كابيجم لو ما سري من ديك بلاي
Yani ez nekerim ez çipkim. Tiştekî şunu têxim şuna kentine ya hep ya. Ne cara bicerban. Lena gavê ew tenê destê me de ye. Gelek tişte ye min şaşwaz dike rastî. Lêbelê cara yekem de ama gelkî şaşwaz bûm hîn gelek zar bû wê demê li ber filmên karton bûne yê navê Superman. Wê çaxê gelek şaş dibûm. Min digot Superman'a qas bihêze lê serokê Amerîkayê George Bush e. Ev min gelek şaşwaz dikir. Min digot gelo çima? Yani çawa Superman ne serokê Amerîkayê, çawa George Bush. George Bush yekî ji rêzê bû. Lê Superman difiriya. Wê çaxê di derbarê saziya lehengtiyê de hin şik kete dilê min bi rastî. Ya herî zêde zarotiya min ez lê şaş bûm ev bû. Lê mirov mezin dibe mîna zarotiyî dî pir şaş nabe, ne ku mirov zane dibe. Mirov bawerim duwarê hestiyariyê de mirov hinekî kem dibe. Sînorê ehmeqiya mirovan tune ye mixatir. Cihek ji mirov hewce ye, mirov tê de xwe îfade bike bi rastî. Mirov tê de li gor karakterê xwe bijî, mirov erê nayê xwe, tev li erê û nayê xwe. Dema ew tune be bu min nabe bi rastî yani. Nizanim bizê çawa bijîm wê çaxê. Rastî jî nizanim. Lok helek vano emrê miştere baş û hey baş. Tê gotin masiyekî mezin xwe kuştiye li vê behra. û di vê derê re derbas bûye nêçîrvanekî birçî. Li jêr stêrka emrê bêmirada li nav çavê me dinere ev mêvada. Selam aleyküm. Lok helek vano emrê miştere baş û hey baş. Tê gotin masiyekî mezin xwe kuştiye li vê behra. û di vê derê re derbas bûye nêçîrvanekî birçî. Li jêr stêrka emrê bêmirada li nav çavê me dinere ev mêvada. Baş û hey baş. من گوت وسیایی ما وین فیروزه لبامه کنجکی جه آگره لید شوتینه ده شوتینه و یاری و